wa Mauvoo ni tawa masiwa KITAKA na ulo kunengelele Mauvoo kwanza ya meko Sharon Dinda ani ya mwe kati wa Mauvoo alatukumbanesye ni bamwe na amwema athukumi ma uiti ndwani kumaka ngundo kuthocha itambia ya walani umwe wa uiti kwa onthe asei alame na siana nini kuendeka maivika siana ii kliniki mate kuvitea kuisiania na Mauvoo Henende kuma wodi ni kivathukanio Kitui kwenda utongo imwe wa waipa mbungeni ya Kitui unewelingilia. Na athukumi ma EPZ ya changamwe kutoa isia maandamano ma Mauvoo mailalamika kulea kuivwa. Vilingi wa Mauvoo Inaudhocha ingi tuambia Mauvoo maitukuma kauntini ya Masako Valaiti na wa President William Ruto kuvingwa walani mweu wa uiti na uthewisione isiandwani kwisila kwi community health promoters iseso ila silikali nene ikwatianite na silikali ya kaunti yu amwema athukumi hakuma kangundo kauntini ya Masako ni mathocha itabiri maiweta atari na wailu mwingi ko na enendeni kwithiwa mimone wa miyo ya kutumia kusisia na kuthima awaundwani. Daktari John Mutuani wa kulia NND mathokasi ya thukumi ya isione siandwani nesa nundu kila meika ni kutethia NND kwisila utuika mweu ula mena guo yulu wa maundu makonete uiti na uima wami. Hivyo tiumbanicho ni umwandikitwa Mauvoo ni motesea. Pena nane ndeni kana maisio kana itina na maende ya kweyumia kutethia woyo wona kwitho utethi tuwila isi na wena maumo maingi maiweta na miyo lama na ingi wea umatethesya uthukuma ni uniko munene kwa na ni kumatethesya kuivetana na mathina mwe na kutumikia mwene ndinesa isio nisio ndesya ndwani. Ithi twina muvea nundu wa kits kila tumini okwata na nundu ni twithitwe twiyumitie kwa undu wa kuthukuma ona yutu tuendea na kuicommit kuthukuma zaidi especially yutu mini okwata kits kila kina miyo ikututethesya kuthukuma mbeange nikenda tuseubia community yitu na yimbwe mbe yina afya nzeo na kuendesya maundu maseo makuhusiana na uiti ndwani situ tuitunga muvea kwa alama tuvunditie na methito me committed kutuvundisya maundu maseo kwa ndu wa kutethya andu maitu na ndua situ na kuendesya afya nzeo misine yaitu. Daktari Njoni imenda enenthi kumanenge mwanya madaktari kana tethesia ya mawiti isione sia ndwani na mekwambia ulika kundu kivathukanyo kuma muthenyani wa yono munthe na kuendea na mbe na ingi kumatethesia kumbula mathina kana kuvetanga Mauvoo mwe ala methiwa na maonanyo isione imwe. Madaktari la maitoma kundwani mekwithiwa yukuma umunthe mayuka kuku misine yenu nikana mavikie kwithiwa mayosa information yenu mukulia kwa ndaiya ila mekwithwa maivikia kuka mumathoche na mwimanenga information la mekwithwa mayenda nikana twailie uiti witu na wima wa mwi katika subcounty yitu ya Kangundo. Ndu silikae nene na ilasi ya kaundi wetete kana uthukumi wa withiwa wiwa kivathukanyo na undu methitwe maika tene na miyo la manengeto ni kwithwa itonya kutethesya nthini wa mau kivathukanyo kuthima kana kutambua maundu ala nethe mauthina ni wa wima wa mwi kati wa maundu angi ala mekumbela nethe makonete uiti kwa the community health promoters alabu na isitwa yoe na vikia kukwanywa mambe ya kwetwa community health promoters madaktari maitu makoku isioni netuvikie kumanenga kit mpya kit ila siena machines kivathukanyo kit chuchu kikithwa kina machine ya kuthima blood pressure kit chuchu kikithwa kina machine ya kuthima sukali kit chuchu kikuite first aid sindo sia first aid kit chuchu nikikuite pamwe na machine ya kuthima wito kwa siana na pamwe kuthima wito kwa andu aima. Kuyana na memba wa mbunge ya kaunti ya Masako Kangundo ya yulomethi ondondani kana iseso ya mbiye itino silikali sia mitio kwa mwakani wa 2013 na waivata makavutwa wea na maile kwekale weani wakana kuandikwa yemwe matonye utetheka kwitho ilovia siosi uma katikati wa silikali nene nela ya kaunti ya Masako. Ni muona timu yitu ya health providers ni timu yeyumete miaka ni mingi na tuivoya ngai andu maitu maikavutwe
nundu lama na thukuma bate mbesa yuko mbesa maritenewe na nitu matetea ekata tumyangua nundu the truth ni kana they have worked since the devolution of 2013. Those are 10 years down the road na ni ritenewa ebindane ye wise kwithia nundu county government ni kunenga na ngithia maana 5 na yo national government inenga na the same equivalent that total into 5k. You need also to protect yourself. Mwewe mwakaya no mwete ne nyonde mweyokite rimokitea. Mutongo TV nyane toboni mutesya Chondeni wa Mauvoo makonete uiti kauntini ya Masako na mwasi ya lamena siana nini nimeendeka ama hivi kasi ya kliniki vate kutia nikana idho imwe kana nisithi wana Mauvoo na kumasiania matanamba kwithi wa maisiti naende kufikia kwithi wa maikiteka naende ingwetano kuma kwi ofisa munene muveani wa outpatient hospitalini wa Masako Elizabeth Ketonyi ula wanena ibindani ya kukosia kwa mbililwa kwa uiti na idhimi siango kwa siana nini vatendivi ula watoiwe ni muvea wa uiti silikalini ya kaunti ya Masako. Livoti yake Daniel Mwongela. Elizabeth kananena kavindani kalawa kusia kwambila kwa iseso yu ya kuthima siana uwango onduma na kuinenga utawondo selete omantha uiti mbeange vatendivi ni walisekana siko mbingi siende na kuongeleka nundu wase ingi kwetha mateo vicha siana mavinda kuthie langi iliniki nikenda sisoma wau yu ndaunya uthuthe kwa sei kumana na mutuo su na kuvikasya siana iliniki mavinda kuthia langi vate kutiwa niti ukulia asiai kuya misiini ketha kana kena mathina makaete sibitali tene ni ketha kana kena thina wango kakamanika tene kena thina wango kaikeso manyika ya kaiye pyu na wango windawa no kana no ke operation kana kakanywa ndawa na kaiboa na kaika maundu ala siana sikao makawaida onuguo vono ombola kana mekwendea na kwatene na ngwati nyingite cia kisilikali na cia silikali kukithekana mawauta aya nimetha maithimwa kwitene nikenda kutethecia ene nthi musiini wa Masako ndaweta kana ethi wa mawauta aya makoneka kwitene makethea matoneka kuitika makavoa pia cia imekala na ciana musii makae makwatia clinic undu daktari ya sitie pesi nganone ngana wa kila mwai pe asia imati asia siana kwa uniti uthuthia asia imaete siana sio nikenda siana sikwate uiti ula wailite withie ina kwata complications ni amuma ene ndia lame vikite siana sio kuthiwa mawausu na alama kathia itambi ila yosiwe ni muvea wa uiti silikalini ya kaunti ya Masako thitwe na thina wa mwana wakwa kuma kangundo mutondoni isinga na nithitwe na thina mwana nundu aseiwe ena thina wango na muthenani wo munthi nitwoka Masako sibitali niboka kunwa bisa wango na ethi wa mapima make mayavikia kulindika na etho ndavikia odindika ni watwikana nukwikwa operation maimasu mavikie kulindwa nikenda ende na kwithwa ena uima wa mwii na ende na masomo make nesa atena mathina. Nilizaa mtoto akiwa na shida ya heartbeat kwenda Kangundo waka notice that nini problem, so I was to go to Kenyatta and then at least I thank God from nowhere nikapata wasaidizi wako Machakos, amejulikana shida and then from next month atatibiwa. Onuguo witano ni waendeana kuma kwa siva kauntini ya Masako yumila sema sibitali ni kenda siana siosi kwa kunekeli na bethi wawe mathina ta mango ikwate uiti kwitene. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kubanza wa sibitali wa Machakos level 5 kauntini ya Masako. Tuelekele ya kauntini ya Kitui valaenende kuma wodini kivathukanio kauntini ya Kitui nimeenda utongoi wa mbunge ya Kitui kunenga utongoi mwa wa chama cha Wiper lingilia wako samiana ila chama cha Wiper kina manengie kana kumina ngusanisi mbungeni ya Kitui na kuthukuma vamwe na amemba alama siama ila ingi mainena na andiki Mauvoo enende asuni maweta ngusanisi ila siende sia utongoi wa chama cha Wiper mbungeni ya kaunti ya Kitui siende na kukusisia itina maendeleo pamwe na kumina vinya wa chama cha Wiper. Livo chumba ni tunione Smastalo.
Mainana naandiki Mauvoo enendea kumawodi ni kipathukanyo wa kaunti na Kitui ni meenda ngusanisila siende bungeni ya kaunti ya Kitui na muno kukonyo watongwe wa chama cha Wiper ithile valama kwenda watongwe wa bunge ya kaunti ya Kitui utangase mianya isumyo ya chama cha Wiper na kunenge alamendekethetwe ni chama cha Wiper kuosa mianya isuma thukome kwa vamwe na kutungiania ya chama cha Wiper bungeni ya kaunti ya Kitui. Nituonie ma MCS ma Wiper maamua na chama cha Wiper ni chamuie na chete cheni katika Kitui County. Kuni tukuona neza kana alama mini ya kuthubwa. Speaker na manenge mwana nikela maikalile ivila. Nikela mimaka thukome mwenendi na kiyo kinge muno ereleta kuthuko mwani ma MCS ya suma Wiper. Kuni tukuona kana Wiper ni mamuka ani masema kwa na nguzanisho ba assembly. Lakini na mwekio muno tangwasi wa mwenendi kaunti ya Kitui ni mothi tuthuko manesa. Ngoi matungi ani si ofisi. Nikenda ofisi wa mina kunengwa. Tukana gwa gongolano. Masilia mayo wana ba ikole tu na kuga kinu chuchu kuthu manesa utungenze ma MCS manena wazia omwe nikana kaunti ya Kitui ikasonga na mbe ingenende ane mendala mendekethetwe kuosa mianya isu evo mutongwe wa alingi bungeni imunyoke katonyi vamwe mukunwa mutalisa Daniel Ngoima mosa mianya isu matungia musingi wa chama cha Wiper valama weta kana mena mwikio na utongwe mwe wa chama cha Wiper valama weta nukwithio yeta cheni bungeni ya kaunti ya Kitui. Ando mogula ma MCS ma Kitui County muno ala ma Wiper mana kwatie miane lengere lango mawakwata makwate ngoima kwoko nundu mutongo itwise nesa nikana twende na kwa chama cha Wiper ko umonga metino wango imana ma support ngoima na agenda ya malombe ta chama cha Wiper nikana tupika 2027 chama cha Wiper Kitui County kithegena ona wiyovo menda memba alangi ma chama cha Wiper kukwata mbotongo mwe wa chama cha Wiper na kuthukoma kwa mwe na kwivathukanyo sio tena kukwatana no kana kuyanisia agenda cia gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe nenda kuya mheshimiwa Ngoima kana anasa kuiwe ni chama cha Wiper na chama cha Wiper nicho chama kitu cha Mukamba especially ba Kitui na kaunti lo sito cia Ukamba kwa uma MC Monde ala meba bungeni ma Wiper twina mheshimiwa witu wa Changwithia West mheshimiwa Monde ala monde ma ticket ito ya Wiper mwabule kwa hata na ikuoko na mukio na mwe support mheshimiwa Ngoima nikenda Kitui keki ito na chama kitu cha Wiper chunga meimara huyo keti na chama cha Wiper kweka mawali kuna kutangaza menya mutongwe wa alingi vamana mukunwa mutalisa na ile na kwatiwe ni Harrison Maluki MC wa Meuhani vamana Boniface Katola MC wa Kanyangi menyele ndekethetwe kuoswa na munyoke Katonyi vamana Daniel Ngoima kiama kisha Wiper kina ngusanicho mbinge pyo ko ngwenda uize kwithia ano amakwade anichabi na ngusanicho zu kwithia no wemina kabisa nunu mena ngusanicho mbinge ko chama cha Wiper twigwenda kwithia ni chacho kana netina twenda kinambe tilivota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui Netonesmas Chalo Ende livotisi yake Onesmus Chalo ya kututoa ndini wa udhiumu wa wito wambe tuisokethia na Mauvoo kuma kuya kaunti ya Makueni. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi yake la muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatane twaile biasala situ. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Ina udhocha ingi dongo isia Ukamba nini sia dhudhua kuthiwa na ngwata ni okenda kutongo isia ile mbeta ya Ukamba vamwe na kuete maendeleo
uwe uneni wake Ndakitali Damaris Mauvoo director muviani wake mriula evikite chathini cha mathiko kuya kauntini ya Makueni uneni wake uyendaniana kila ndongo ingeva kana ndongo ingi kauntini ya Makueni thingilile vindani ya kutaniwa kwa sikukuu ya Mashujaa Day. Ripoti yake Caleb Chalo. Uneni wa Dr. Damaris Mauvoo ulane director nthini wa vonge wa kwiko kunikiliwa ndawa va Kenya kana kemri wetho kitini ndongo isia ukambani na vala wasienda sithukumesie mwamba na serikali ula wivo kwondwa kwete maendeleo kwamba ya mukamba. Damaris no weta kana serikali ula wivo uina thina na kuthukuma namba ya mukamba otondo mauneni mamwe ma ndongo isia uteti methitwe makionania ayo bira yingi naona wasakuwe na sakuwe na ndo mambo kuma alitoma serikali ila hivyo numumisi niva nitawayo president no thank you na kila kibu idia kamba ningwenda tukwatene as leaders FC wenye nituseme waliagana melango si gavana wenye friend wakwa nita last maneta maendeleo kuitu Makueni mununa suri hao kwa sonye the leaders alame baba tukuma imwe tuna president bana mutula junior kwa sababu ya maendeleo mengi uka kavinda kavuthu itina wa senator wa Makueni na ke Daniel Kitonga wa Manzo kutula mutimu wa ndongo ila si uvonge kana murengone wa serikali kwa kwema kwata mbau itambia ya ndongo isia ulei kuliana na kiko cha kuombwango kwa mumba sia enenthi alamana ina itheka mavoko ovamuna kulundwa kuma ithekane sio ni mjibu bwana Kawaya na pia ni mjibu bwana Mutito. Mimi nilienda kukulisha mbunge wa Mauvoo na si yeye alikuwa ameitwa kwa hiyo maneno. Kuna alikuwa CD kule alikuwa ameitwa na yeye si mtu ya mashamba. Kuna alikuwa ACC kule alikuwa ameitwa. Chief alikuwa ameitwa. Mambo ya mashamba kulingana na katiba inapelekwa pande ya land commission. Katiba mpya imeleta land commission. Na wale watu walileta katiba mpya walihakikisha na watu wameshujaa kamili. Mambo ya mashamba imetolewa kwa national government, iko kwa county government na kwa national land commission. Kwa hivyo kuna jambo lolote linaloendelea ya mashamba bila national land commission kujua. Na wajinga wengine wanakuja kusupport mkamba umea na wewe ni mkamba umezaliwa hapa. Kwa hivyo hakuna haja namna hiyo, tutashikana kitu moja na tutasonga mbele na wale wengine ambao wanasupport wakamba wamwe shimo hiyo. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Nani musese usuni uwe mudia wa Vilingi wa Mauvoo ngotia moko ni make Star KVC vini wa kilungu cha kwambata na ndi mwenyeani wa mundi tuinake Alex Kasaukatombi vini wa kilungu kito cha kwambata nyeni tawa masiwa kitaka ula kune wonengelele Mauvoo kwanza ya meko Sharon Dinda tiwaneza.